15. svibnja 1956. na prozoru Tomislavova doma na Sljemenu proradio je prvi televizijski odašiljač koji je preuzeo sliku austrijske i talijanske televizije. U srpnju je u prvi studio televizije Zagreb u Jurišićevoj 4 dopremljena oprema francuske tvrtke Thomson Houston, 2 televizijske kamere, telekino, miješalo za sliku i linkovska veza. Prva slika bila je, na veliko razočaranje prisutnih, samo test na monitoru. Tek nakon nekoliko dana na ekranu se pojavila prva živa slika, i to s tadašnjeg Trga Republike, snimljena s prozora okrugle dvorane. Prvi domaći program, doduše samo za službenike i uzvanike, emitiran je 3. rujna. Od prvoga televizijskog prijenosa otvorenja Zagrebačkog velesajma 2. rujna 1956. ostale su samo fotografije. Gledate zapis snimljen 29. studenog 1956. godine, na dan kada je počelo službeno emitiranje programa televizije Zagreb. Program je emitiran uživo. Na prozor djeva pajva. Iste te godine vijesti su se s velikih ekrana preselili na male. Naime, TV novosti koje su se dotada prikazivale u kinodvoranama prije filmova pokusno su emitirane 29. studenog 1956. Glasovi koji su pratili prve televizijske vijesti pripadali su Ivanu Hetrihu i Ljiljani Vajler. Televizija Zagreb dom je pronašla u Jurišićevoj ulici u prostoru poznatom kao Okrugla dvorana. Ondje su se snimale gotovo sve emisije, a koliko je televizija ovisila o tom prostoru svjedoči događaj s kraja lipnja 1957. Tada je zbog ekstremno visokih temperatura u studiju privremeno prekinut program. Izmjereno je više od 60 Celzijevih stupnjeva. Osim prostorija televizije Zagreb, i publika se sve više zagrijavala za novi medij. U kratko vrijeme zahtjevi gledatelja postaju veći, a Okrugla dvorana pretjesna. Do kraja 1957. dio ekipe seli se u prostorije Radio Zagreba u Šubićevoj 20. Jesen 1963. donosi prvu pravu informativnu emisiju Jučer, danas, sutra. S najnovijim vijestima iz zemlje i svijeta javit ćemo se u našoj narednoj informativnoj emisiji Jučer, danas, sutra. Počela je kao tjedni pregled zbivanja, no već nakon godinu dana gledatelje informirala svakodnevno. S obzirom na to da je televizija Zagreb bila u sklopu Jugoslavenske radiotelevizije, Beograd neprestano radi pritisak i budno prati sve vijesti koje stižu iz glavnog grada Hrvatske. Ono što Beogradu ne bi bilo po volji, ne bi ugledalo svjetlo ekrana. 31. siječnja 1967. u 20 sati emitiran je prvi TV dnevnik iz Zagrebačkog studija. Godinu dana poslije, dnevnik, kako mu i samo ime kaže, priprema se svaki dan. Prvi urednici bili su Jura Orlovac i Branko Knezoci, a glasovi koje i danas mnogi pamte pripadali su Oliveru Mlakaru, Gordani Boneti, Stjepanu Kardošu, Kseni Urličić i Helgi Vlahović. Došao sam da jednom vašem članu ekipe dodijelim jedan trofej drugarice Boneti. Želio bih da vam predam brončani vijenac studija koji je svojevrsno priznanje popularnosti koju uživate kod TV gledalaca. Mislim, dragi gledalci, da moram prvenstveno da se zahvalim vama, jer vi ste u stvari ti koji ste mi dodijelili ovaj veliki trofej. Na ulicama Karlovca postavili smo pitanje što kažete kad bismo je mogli ispuniti. Koja bi bila vaša najveća želja? Ajde bre, ne možeš zaskavati. Ne, najozbiljnije. Koja bi bila vaša najveća želja? Moja? To je teško pitanje. Na to pitanje dati
Odgovor. Težak odgovor. Najveća želja. Reći da završi studije brzo. Najveća želja mi je da završim fakultet. Da vidim nekoga iz Zagreba. To je neko ko je drag. Drag. Mladić moj. A da ne bi radio, jeli, da bi dobro živio, jel? A vi? Sreću i zdravlje. Dobro večer. Predsjednik Republike Tito službeno će posjetiti Nizozemsku od 20. do 23. listopada. U Beogradu su zasjedali Prosvjetno-kulturno i Socijalno-zdravstveno vijeće Savezne skupštine. Od 1973. godine vijesti više ne čine samo niz priloga i glas spikera. Pokreće se takozvani voditeljski dnevnik, što znači da je urednik dnevnika postao i voditelj. Prvi urednici bili su Jura Orlovac, Geza Stantić i Vladimir Fučijaš. Sutra vrijeme bez kiše, ali sa mrazom ponegdje. Među popularnim emisijama radiotelevizije Zagreb bile su Objektiv 350 i Stop. Bavile su se unutarnjom i vanjskom politikom, a vodio ih je ugledni novinar Zvonko Letica. Neobično je i čudno u dalekoj zemlji naići na grupu ljudi, domaćih ljudi koji govore našim jezikom. Ja se zovem Pike Kanak, učim srpsko-hrvatski jezik. Bio sam jugoslavenski student prošle godine. Kako dugo ste bili kod nas student? Ne, zaborav sam, ne. Ja Ima ih mnogo, ja ih ne mogu predstaviti jer ne mogu ni zapamtiti ta imena. Kao svugdje u svijetu, televizija je i kod nas pratila velike događaje. Tako se prenosila konferencija nesvrstanih u Šri Lanki, Mediteranske igre u Splitu 79. te Univerzijada u Zagrebu 87. godine. Televizija je zajedno s gledateljima svjedočila povijesnim trenucima. U Domovinskom ratu bila je i Hrvatska radiotelevizija. Zahvaljujući hrabrosti snimatelja i novinara, nezaboravne snimke obišle su svijet. Pogodi ga! Oba dva! Oba su pala! Šta da kažem, bilo je, ko što samo ime kaže, bilo je to oluja. Od samog početka televizije u Hrvatskoj najgledanije su zabavne emisije. U to vrijeme više od 95% gledatelja prati TV Magazin. Isprva je režira Angel Miladinov, a poslije palicu preuzima Anton Marti. Zabavne, revijalne, plesne i pjevačke točke vode Helga Vlahović, Ljubo Jelčić, Saša Novak i Vlado Štefančić. Kako 60. polako izmiču, sve više zabave na televiziji. Pojavljuje se emisija Na licu mjesta, iza koje opet stoji Anton Marti. Pohvale pristižu sa svih krajeva svijeta, dok američka televizija CBS i emitira jednu epizodu u sklopu svoga međunarodnog sata. Na licu mjesta mi ćemo dati sve što u ekran može stati. Teatra, maske, riječi i geste, kabaret stačke biti će česte. Da zabava ne prođe bez izazova, pobrinuo se prvi kviz koji se pojavio 1965. Voditeljski dvojac Oliver Mlakar i Jasmina Nikić pozivali su na kviz.
Potpuno nov doživljaj gledanja televizije iskusila je publika 1968. Naime, festival u Opatiji eksperimentalno se emitirao u boji. I vlak što se gubi u magli toj, a put mu je beskrajno dug. Dobar dan. To je moja žena. Šta? Moja žena. Zašto ovako? Pa tako, nije bila dobra pa sam je malo zavezao. Šta? Pa sam je malo zavezao. Vi nemate pravo to raditi, sve što? Nego što? Zdjevi, žalite, eto žena, šta je to? Šta se vi mešate u naše stvari? Molim vas, zavežite me. Ha? Žao mi je. Nisam znao. Izvolite, što trebate? Da razvijem film. Da razvijete film. Ideja o skrivenoj kameri iz Amerike ubrzo stiže na naše prostore. Na zagrebačkoj televiziji emitira se 12 humorističnih epizoda Čovječe, ne ljuti se. Na ime? Leskalec. Do kad trebate? Čim prije. Ja putujem u Australiju. Molim? Ja putujem u Australiju. U Australiji? Nije doma. Šta je to? Šta je? Koji je Bog? Šta ste poludili? Zašto? Da ženi ovako radite? I pa šta ću joj načiniti drugo? Zašto? Pa znam, me volite? Volim je. Pa zašto radite ovako? Pazite mi, danas je ponedjeljak. Ja u ponedjeljak, svaki ponedjeljak pijem mlijeko ujutro. I ona mi je danas skuhala čaj. Pa što onda? Što onda? Vi biste morali ići u školu u Australiju da budete džentlmen. Znate, gospodin, nešto vam kažem, kad jedna žena, ja neću se priti vaš brak, ona je rekla da ne ostaje lako. Kad jedna žena želi da dijeli život svoj sa vama, onda je morate obožavati. Pa ja ju volim. Slušajte, ja ne znam, znate, ja ne znam. Što? Ja nisam naučen. Te vaše stvari, mi dođe potpuno slabo, ajte mi pišite, idem ja da... I dalje idemo u korak za svjetskim trendovima, pa se već 1970. može vidjeti prvi talk show. Nekonvencionalna emisija Angela Miladinova, Mali noćni razgovori, vode trojac. Vojo Šiljak. Dobroslav Silobrčić. I Zvonko Zmazik. Vi ste, Mersiha Čolaković, najmlađa, to kažu, najšarmantnija, jedna od najboljih spikerica, voditeljica programa televizije. Je li to vi mislite? Ne, ja kažem da sam čitao. Mislim dobar dio toga jer sam vas gledao u programima Sarajevske televizije. Što vi mislite, da li je to točno? Ne znam. Da vam kažem, teško donositi sud o sebi. Zdravo. Rekao sam zdravo. Zdravo mladi, jer večeras svi smo mladi. 17 godina Tonko Jović zabavlja tinejdžere u emisiji Zdravo mladi. Mladi se umjetnici predstavljaju na dinamičan i modern način. Prikazuju se različiti sadržaji života mladih. Pučke, sportske i težačke igre našu publiku zabavljale su gotovo cijelo desetljeće. Vidite i sami, prenio je svaki mladić svoju baklju do prvog momka u zračnici. Ovaj je podronio i spretno tu baklju ponio do sljedećeg, ovaj do trećeg igrača, a četvrti, sada četvrti iznosi baklju na obalu. Vidite, istovremeno i jedan i drugi momak gotovo istovremeno sa jednom malom prednošću
ekipe Pirovca. Prijenos jadranskih susreta, iako tehnički i produkcijski zahtjeva, pokazao se kao pun pogodak. Opće su znanje gledatelji provjeravali u kvizu Laze Goluže Kviskoteci. Oliver Mlakar vodi kroz igre asocijacije, detekcije, pitanja i odgovore. I kviska, 9. pitalica na redu. Prvi predmet od plastične mase izrađen je da bi ga tukli štapom i gurali u rupu. Da, bila je to naime biljarska loptica. Hyatt je 1868. patentirao celuloid, prvu plastičnu masu za biljarsku lopticu. Prvi zabavni TV mega show predstavljen nakon uspostavljanja Hrvatske radiotelevizije uređuje Ksenija Urličić. Sedma noć promovira domoljubne pjesme, nove spotove i međunarodne zvijezde. Sedma noć, oku vraća sjaj, licu osmijeh taj. Sedma noć, samo ona zna, ovaj put do sna. Otkrit će vam sve, tajne skrivene. Ona ima moć, sedma noć. Gledatelji u šovu sudjeluju putem telefonskih igara, a organizirane su i humanitarne akcije za žrtve Domovinskog rata. Glazbene vijesti i goste donosio je karizmatični dvojac popularnog hit depoa. Hamed i Daniela svaki tjedan predstavljaju top liste domaćih i stranih pjesama. Dame i gospodo, gospodin Oliver Mlakar. Nakon kviskoteke, Oliver Mlakar vraća se u kolu sreće. Cilj kviza bio je pogoditi pojam koji bi okretanjem slova otkrila simpatična hostesa. Bolje je vrabac u ruci nego golub na grani. Bravo! A slušajte, Jelena, to nije bio vrabac, nego ste vi goluba uhvatili. To ja mislim jednog velikog goluba, 680 bodova, prekrasan rezultat za ovaj prvi krug i vi ćete sada moći mnogo toga izabrati iz izloga broj 1. Izvolite. Hvala. Jelena, što ste odabrali? Odabrala sam slatkiše za moje male navijače, klizaljke i tenisicu za sina, solarnu lampu, posteljinu i lak za parkete. Oni kojima se nije dalo okretati kolo sreće, mogli su okrenuti telefonski broj i sudjelovati u upitniku. Kratak i dinamičan autorski kviz Joška Lokasa uživao je visoku gledanost, a mnogi su se u njemu i okušali. Partizana 1997. koja je završila rezultatom 5:0 za zagrebačke Plave 1, Franjo Tuđman 2, Ivan Majoli 3, Štef Deverić. 3. Mali ekran oduvijek je privlačio i najmanje gledatelje, pa ne začuđuje da je nedugo nakon pokretanja Zagrebačke televizije počeo s radom i dječji program. 1958. godine Mališane je u pionirskom mozaiku zabavljao Disneyev Švrćo, koji je zbog autorskih prava morao biti zamijenjen originalnim likom. Tako je tadašnji urednik dječjeg programa Mladen Bjažić osmislio Mendu.
Karakteriziralo ga je slovo N koje je često umetao u riječi. Bilo je dovoljno jedno pojavljivanje Mende i njegove tajnice Slavice i dječja srca bila su osvojena. Kad pogodi gruda Snješka, svaki Snješko tad se smješka. A zašto se Snjenško smješka kad ga grunda Snjenga zgondi? Valjda zato što grudanje svakom Snješku jako godi. Tako pionirski mozaik ubrzo postaje Mendin program, a čak 84% građana prema anketama iz toga doba emisiju ocjenjuje odličnom. Kad zadnja lutka sklopi oči, krene zlatni brod. Naš program gledao se i u svijetu, što svjedoči o njegovoj kvaliteti. Mali svijet, dokumentarni dječji program, emitiran od 1965. do 1992. prikazivao se u 19 europskih zemalja. Nalazimo se u selu Gat i Veliškovci gdje smo doveli naše male goste iz Zagreba, naše mališane, da vide, da upoznaju naša polja, da vide kako teče žetva na našim poljima. Oni se nalaze ovdje na 15-dnevnom boravku koje smo im organizirali preko ljeta. Zlatno doba dječjeg programa obilježile su Zlatne niti, u kojima kultni Špiro Guberina utjelovio vrckastog Špiru Špulu. Smušen, razbarušen, ponekada neizbrušen. Neprijatelje ima mnoge, ali su u njeg brze noge, brze ruke, brza glava, nikad njome on ne spava. Sličan može biti na kulu, mjesto tijela ima špulu. Špiro kao Špiro okušao se i u pjevanju, i to na glazbu Arsena Dedića. Draga djeco, dobar dan. Počeo me svrbiti tlan. Zašto još djece nema? Počela me hvata trema. Duboko Špiro diši. Počelo je da kiši. Da znaš, više neću skrivat. Počeo si dosađivat. Kako je djeci u zabavu potrebno i znanje, na programu se našlo i 20 slavnih. Bila je to obrazovna emisija s tekstovima svjetskih pisaca, koji su se izvodili kao TV igre. Pa ti više uopće ne možeš narasti. Molim te, pogledaj se kakav si. Izgledaš kao televizijski odašiljač. Sram te bilo. Tako mali dečko, a tako dugačak. Na mnogobrojna pisma čitatelja odgovarao je Bobi Maroti. Djeca su se Bobiju jadala na privatne ili školske brige. On bi ih utješio i svaki put završio uzrečicom: problema nema. Pullman! Nemaju! Patuljci pojma nemaju. I danas popularna dokumentarna emisija na svojstveni način ulazila u dječji svijet. Mi smo jako zabrinuti. Da, baš smo jako. Zabrinuti smo. A zašto smo mi dva zabrinuti? To ja ne znam. Ozbiljne životne istine i uistinu posebno viđenje svijeta iz najmlađih je izvlačio Mladen Kušec. Šta se dogodilo? Ti je sva uzbuđena, šta je bilo? Boli brata i on glava. Prehlađen je, njezin brat. A on je važan? Za što? Zato jer mi je partner, a sa njima partner. A došla televizija, ti naš partner. Ne. Pa šta ćemo sad? Pa daj pitaj, je stvarno bolestan? Je. Jučer se svuka gol. Šta se? Svuka gol. Gol se? U šušicu i mudante. Početkom 80-ih rijetko je tko mogao odoljeti dječjem dramskom programu. A evo i zašto. Pa to je nemoguće. I za ovo sam ja radio ko konj. Pa zašto nisi tražio dozvolu? I onako mi ne bi dali.
Pa kako je Štefko bez čak dignuo kuću usred naselka, pa mu je nisu srušili? On ima dobre veze. A mi? Mi smo bez veze. Mi smo samo vrageci. Eto vidiš, Pero, da si me zazidao, oni bi me brzo i pronašli. A što ćemo sad? Javi pljeskavicu. Šuti. Mama, znaš što se danas dogodilo u školi? Što je, Melita? Na 3. katu, zapravo na 4. Srušio se strop, krov se srušio. Jedna djevojčica je slomila nogu. Ja ti odjednom čujem tres. Ja kažem, Verici, čuješ li? Ona opet tres. Stradale su 2 djevojčice. 2 takve kao ja. Baš sam bila kod njih u razredu. Kod njih? Kad se strop srušio. A ja sam mislila da si bila s Vericom. Skitnico, valjda će i tebi svanuti bolji dani. Laku noć svima. Doviđenja. Ne daj se Floki, uspravi uši, jer ti si još jedini taj, a kad te za sebe u krznenoj duši, pred stubište stani i laj. No nema televizije do malavizije. Barem su tako smatrala djeca koja su u vrijeme ratnih stradanja tragala za smijehom. Bucka, Ivica i Darko uživo su vodili emisiju koju su učinili igre, spotovi, crtići, pa čak i najave zračnih opasnosti. Postoje mali vizionari. Oni vide malene stvari. A postoje i televizionari. Vele televizionari zvijere svoju viziju, a mali televizionari prave mala viziju. Iako namijenjen malenima, Turbo Limač show ostaje najveći show hrvatske televizije. Kroz 264 epizode prošlo je čak 25.000 limača i limačica. Više od 3.000 malih pjevača pristizalo je na audiciju svaki tjedan. Uz energičnog Sinišu Cmrka, koji je svake sezone osmišljavao nove igre, Turbo Limač show punih je 12 godina držao status najgledanijeg serijala na HTV-u. Za malo stariju publiku pobrinula se Gordana Mrđen, koja 1994. počinje uređivati tineđerski magazin u kojem adolescenti i oni koji se tako osjećaju mogu uživati i danas. Briljantin tako već godinama donosi novosti iz svijeta glazbe, filma, književnosti i stripa. Ostaje i pravo mjesto za predstavljanje mladih sastava. Mnoge sadašnje zvijezde poput Ede Majke i Jinxa svoje prve korake napravili su upravo u Briljantinu.